Ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza n'abatameze neza rwose mwihangane mu buzima niko bigenda ni gatebe gatoki. Tuba tugiye kubagezaho nyine amakuru ari gucicikana. Hano hari amakuru ababaje y'aho muri Musanze, umukecuru w'imyaka 74 yasanzwe mu mugezi yapfuye hakekwa ubusinzi. Aya makuru turayakesha Shimimana Eric wo ku Gihe, mukayagezwaho na Emmanuel Irakarama ku Ibakwe TV. Umukecuru w'imyaka 74 wo mu karere ka Musanze yasanzwe mu mugezi wa Rwebeya yapfuye hakekwa ubusinzi. Amakuru y'uru rupfu rwa Nyirakabirigi Florida yamenyekanye mu gitondo cyo kuwa 2 Mutarama 2025 ubwo umurambo we wasangwaga mu mudugudu wa Nyiraruhengeri, akagari ka Rwebeya ho mu murenge wa Cyuve mu mugezi wa Rwebeya. Akibona kubonwa imyirondoro ye ntiyahise imenyekana, ariko amakuru Igihe ari nacyo dukesha inkuru ifite nuko yari asanzwe atuye mu murenge wa Cyuve, akagari ka Buruba ho mu mudugudu wa Bazizana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Cyuve Zimuzizi Jean Pierre yabwiye Igihe nabo bari gukeka inzoga. Ati nibyo koko umukecuru Nyirakabirigi Florida w'imyaka 74 yasanzwe mu mugezi yapfuye, ndetse hakekwa ko ari inzoga yari yanyoye akanyerera akagwa muri ruhurura. Yaboneyeho gusaba abaturage kwibuka ko itangira ry'amashuri rigeze, abasaba kwirinda gusesagura amafaranga bayajyana mu nzoga no mu bindi bidafite umumaro, ko bigira ingaruka nyinshi ku muryango. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku bitaro Shyira kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku bijyanye no gukusanya amakuru ku ndwara zitandura n'imyifatire y'abaturage mu kwirinda ibizitera bwamuritswe muri 2023 bwagaragaje ko 48.1% by'abanyarwanda bose banywa inzoga, aho 61.9% byabo ari abagabo. Intara y'Amajyaruguru niyo yari iyoboye mu kugira abaturage benshi binywera ku kayoga na kamanyinya, kuko bangana na 56.3%. Amajyepfo afite 51.3%, Uburengerazuba bufite 43.5%, mu gihe Uburasirazuba aribwo bwa nyuma ari nabwo banyize bwa nyuma ufite 43%, naho umujyi wa Kigali ukagira 42%. Ngayo nguko rero iminsi mikuru iri kugenda itwara abantu, dukomeza gukangurira yuko kwirinda ibiyobyabwenge cyangwa se ubusinzi bukabije. Naho kubujije kunywa izo nzoga zawe, ariko wirinde kurengera, kuko akenshi na kenshi iyo bitangije umuryango byangiza nawe ubwawe. Murakoze, ibiganiro byacu nakagaruka. Yari Emmanuel Irakarama kuri Ibakwe TV.